Alright, in the previous video, everything was like mwen genyen, ou manje, yo pa desan pri gaz, blah blah blah. Let's do something different today. Let's have some fun. Muy bien, en los videos anteriores, todo era como mwen genyen, ou manje, yo pa desan pri gaz, blah blah blah. Hagamos algo diferente hoy. Divirtámonos. Haïti, 1er janvier 1804. En 2004, 200 ans. Haïti chérie. Hello, welcome to your favorite channel. Welcome back to Long Palm Learning Lessons. Thank you all for all your support and comments. Remember, if you like the content of this video, give it a like, subscribe, and spread it by sharing it on your media. Hola, bienvenido a tu canal favorito, bienvenido de nuevo a Long Palm Lecciones de Aprendizaje. Gracias a todos por todo el apoyo y comentarios. Recuerda, si te gusta el contenido de este video, dale me gusta, suscríbete y difunde compartiéndolo en tus medios. I don't know about your culture, your country, or more specifically your language. What are the two most used words that you have? Two words that have different meanings depending on the context they were put in. No sé sobre tu cultura, tu país o más específicamente tu idioma. ¿Cuáles son las dos palabras más usadas que tienes? Dos palabras que tienen diferentes significados según el contexto en el que se pusieron. Well, in the Haitian culture, there are two words like that. Two simple words with some hilarious and silly connotations. Do you want to have some fun learning these two in the specific way of utilization? Bueno, en la cultura haitiana hay dos palabras así. Dos palabras simples con algunas connotaciones divertidas y tontas. ¿Quieres divertirte aprendiendo estos dos en su forma específica de utilización? Let's go! Vámonos! To say peace, patch, parts, cannonballs, some voodoo ritual that gets someone ill, the number of rooms or units in the house, a physically attractive woman or man. Absolutely not. We Haitian, we say Pyès para decir pieza, parche, partes, balas de cañón, algún ritual voodoo que enferma a alguien. La cantidad de habitaciones o unidades en una casa. Una mujer o un hombre físicamente atractivo. Absolutamente no. Nosotros haitianos decimos pièce o piece. Una pieza. Yon pièce. A patch, un parche, yon pièce, some parts, algunas partes, quelques pièces, cannonballs, balas de cañón, pièces cano. They use voodoo to get them sick. Usan voodoo para enfermarlo. Yo bali yon pièce. O 2 units housing. Una vivienda de 2 unidades. Yon kay 2 pièces. O yon 2 pièces kay. Absolutely not. Absolutamente no. Pa gen sa pièce
On the same token, to say little, we say ti. However, ti doesn't always mean little. Del mismo modo, para decir poco, decimos ti. Sin embargo, ti no siempre significa poco. Literally, little or small is ti. For example, little boy, little girl, petit garçon, petite fille. Or an infant boy or an infant girl, petit garçon, petite fille. A small car, yon petite machine. Literalmente, poco o pequeño es ti. Por ejemplo, niñito, niñita, petit garçon, petite fille. O un niño o una niña, petit garçon, petite fille. Un carro pequeño, yon ti machine. To describe someone as a second generation, like Lunel Jr. Unofficially, we say ti Lunel. Para describir a alguien como una segunda generación, como Lunel Jr. Extraoficialmente, decimos ti Lunel to express content. Pejoratively, we use ti like in ti chat now or thief, like in ti pas bon or bad girl. Para expresar desprecio peyorativamente, usamos ti como en ti chatmao o ladrón, como en ti pavo o venenosa, to qualify someone who is still a virgin regardless of age. We say ti fi, ti gaso. Para calificar a alguien que sigue siendo virgen sin importar la edad, decimos ti fi, ti gaso. To express affection towards someone, we say ti mami, little mommy, ti chéri, ti doudou, sweetheart, baby girl. Para expresar afecto hacia alguien, decimos ti mami, mamacita, ti chéri, ti doudou, amorcita. What do you guys think of this kind of video? Please comment below and let me know if there is a word that I missed that fits the profile. ¿Qué les parece este tipo de video? Por favor, comente a continuación y avíseme si hay otra palabra que me perdí y que se ajuste al perfil. See you in the next video. Nos vemos en el próximo video. Jim Kilang Upane, Ewa Pelam.